Tukaj v Čadu, v regiji Kanem, se soočajo z hudo prehrambeno krizo. Podhranjenih je več kot polovica otrok. Spoznali bomo družino, ki ima 8-mesečnega dečka, ki je le eden od mnogih takšnih primerov. The nutrition situation in Chad is very bad, especially in the Sahel belt. Almost half of the children are chronically malnourished, and acute malnutrition is reaching more than 15% of the children, which is above the emergency level. Kau yang laris dia yang labir biar. Wala jangan syawat tulis sekitar apa. In kerja kenapa ya lah? Nana dan latar nyari nada, pilim-pilim ker. Smo pred zdravstvenim centrom, tu v mestu Mao, kjer se zdravijo podhranjeni otroci. Med njimi je tudi mali Batran. En premier, on fait la consultation curative. Et on fait aussi la CPN. Il y a la consultation enfant. Et on fait aussi la vaccination. Et ensuite, c'est le Sénat. Le premier étape, c'est l'accueil. L'accueil, il y a le triage. Et on donne aussi eau sucrée. Après eau sucrée, on fait la mesure anthropométrique. Après la mesure anthropométrique, on fait le test d'appétit de l'enfant. Et c'est la consultation de Sénat. Mali Batran dobro napreduje. Ko je pred 3 tedni prvič prišel sem v zdravstveni center, je tehtal le 5,6 kg. Danes tehta 6,2 kg, kar vidno kaže, da se popravlja in da je na dobri poti, da ozdravi. Baga gudran da dina roja. Dober občutek je vedeti, da obstajajo takšni zdravstveni centri, kot je ta tukaj v mestu Mao in drugje po regiji, kjer zdravijo podhranjene otroke in marsikomu rešijo življenje. During the last 3 years, UNICEF has scaled up his response in the Sahel belt. The number of health centers grew up exponentially. For instance, for the Kanem region, it went from 7 health centers to 87. We are benefiting from donation from ECHO, DFID, and other donors who are providing us financial support. And we are working with different partners, local associations, local NGOs, international NGOs like SEF and MDM, to try to solve this problem. Mali Batran je le eden izmed številnih podhranjenih otrok tukaj v Čadu. Vesel sem, da sem ga spoznal in mu posodil svoj glas. Pomagajte mi, da razširimo glasove otrok po vsem svetu.